Hi beauties, murakaza neza muri Beauty Room 250. Uno munsi rero turi mu gikoni tugiye kubereka uburyo wakora amandazi aryoshye cyane ku buryo wayanywesha ikivuguto cyawe rwose ukishima. Icyambere tugiye gukora rero tugiye gupima ibikombe 8 by'ifarini tubishyire mu ibora cyangwa se safuriya turi bukoreshe. Pima igikombe cy'amazi y'akazuyaze rero, hanyuma ufate igitubura cya se yeast upime utuyiko duto 2 cyangwa se teaspoons 2 z'igitubura ushyire mu mazi yawe. Vanga neza igitubura n'amazi, ubundi nyuma yaho icyo turi bukore uragitereka iminota 5. Igikurikiyeho rero tugiye gufata amagi 3 hanyuma dutandukanye umweru n'umuhondo w'igi, hanyuma tubishyire byombi mu tuboro 2 dutandukanye. Turakurikizaho iki rero, nkuko mubibona mfasha amavuta, no gufata amavuta yawe uhisemo, wahitamo olive oil, wahitamo margarine, wahitamo beurre, icyo ari cyo cyose. Noneho ubundi dupime ibiyiko binini 4 ari byo tablespoons. Nitumara gushyiramo amavuta rero tureta dusukamo ya mihondo y'igi uko ari 3, hanyuma tubivange byose. Umweru w'igi turaza kuwukoresha nyuma. Fata rero igikombe n'igice cy'amata hanyuma ubisukemo, noneho nurangiza ubivange neza n'umutozo cyangwa se ikiko cyawe. Igikurikiyeho rero tugiye gukubita wa mweru w'amagi, tukubite cyane neza ku buryo biza guhinduka nk'ifuro, hanyuma nyuma y'ifuro biraza guhinduka umweru. Uko dukubita turagenda twongeramo isukari, turi bushyiremo isukari ingana n'igice cy'igikombe, ariko ntabwo tuyishyiramo icyarimwe nk'uko mubibona. Turagenda dushyiramo gake tukubite, hanyuma twongere dushyiremo indi. Niba ufite akamashini kavanga nk'aka ngaka wagakoresha, biragufasha kuvanga vuba vuba. Nuko nguko rero biri buse bwa nyuma. Muri ya farini yacu rero tugiye gushyiramo half teaspoon 2 z'umunyu, arizo zingana n'akayiko kamwe gatoya k'umunyu cyangwa se 1 teaspoon y'umunyu. Hanyuma rero ubivangavange neza. Numara kuvanga rero fata wa mweru w'amagi wamaze gukubita urimo n'isukari, hanyuma usuke ku ifarini yawe, hanyuma utangire uvange. Noneho rero nitumara kuvanga neza turafata ya mvange yacu yari irimo amagi, igitubura n'amata, ubundi dusuke gake gakeya muri ino farini yacu tugenda tuvanga buri uko dusukamo. Noneho rero nitumara kubona ko amazi yashize mu isafuriya ahubwo ari igitsima, noneho igikurikiraho turajya gukoresha intoki. Uko tubigenze rero turisiga utuvuta dukeya ku ntoki kugira ngo igipondo cyacu kitadufataho binatworohere. Hanyuma rero tugiye guponda igipondo cyacu n'intoki.
hanyuma rero komeza uponde neza kinoge. Turashaka ko amandazi yacu aza kuza anoze neza. komeza uponde rero, ufate umwanya wawe rwose ukinoze kugira ngo amandazi aze kuza anoze. Nitumara kugiponda rero cyamaze kunoga, turapfundikira ino safuriya yacu, hanyuma tugitereke ahantu hashyushye kugira ngo kizamuke. Turagihereza isaha. An hour later, nyuma y'isaha. Wow, igipondo cyacu rero cyazamutse. Reba ukuntu bimeze. Ni ibingibi nyine ushaka. Urakibona ni uku nguku ugishaka. None amavuta tuba twashyizemo niyo atuma kidafata. Urabona ko turi kuvanaho umufuniko neza, igipondo kikaguma kimeze neza. Ni ibingibi rero. Iyo utetse rero ugomba gukina ukishima, kuko guteka biraryoha. Urabona ko twebwe turi gukina tukandika umutima. Nkuko mubibona rero turi kugikubita ingumi, nta yindi mpamvu ni uko dushaka kuvanamo umwuka wose urimo ugashiramo tukabona kukibumba. Hanyuma rero tugiye gusuka amavuta ahantu twateguye turi bubumbire amandazi yacu, hanyuma dusuke cya gipondo ku mavuta ahantu tugiye kuyabumbira. Nkuko mubibona turakomeza tugipondaponde kugira ngo kibe kimeze neza, kugira ngo dute dutangira tubumbe amandazi yacu. Nyuma yo kucyegeranya nk'ikizeru rero, igikurikiyeho ni ukugikata. Wowe rero wakatamo size ushaka bitewe n'uko ubyifuza. Twebwe ukuntu tubigenza rero, tugenda dukatamo kabiri kabiri paka tugeze kuri size dushaka. Noneho rero nyuma yo kudukata gutya, ushobora guhita udushyira mu mavuta uko tumeze, ariko ushobora no kuduha forme wowe ushaka. Twebwe iyo tugiye gukora uno munsi ni ikizeru n'indi forme iri flat cyangwa se iryamye. Forme ya mbere rero ni iy'ibizeru, forme ya kabiri akaba ari iyi ya flat ukora gutya. Ubwo tumaze kubumba amandazi yacu rero, tugiye guteka amavuta ku muriro mukeya, namara gushya dutangiye dushyiremo amandazi yacu gutya. Kugira ngo amandazi yawe rero adashirira, ushyire kuri medium akariro gakeya, niko dukeneye kugira ngo amandazi yacu ashye neza adashiririye. Ushyire kuri medium ntuharenze. Noneho rero nubona amandazi yawe yatangiye guhindura ibara hasi nka gutya, ni isaha yo kuyahindura. Ucunge neza ntuyashiririze. Teka rero n'urundi ruhande, hanyuma nirumara guhindura ibara uyarure.
Wow, amandazi yacu rero yahiye arasa neza. Enjoy. Ushobora kuyanywesha ibintu byinshi, ikivuguto, icyayi, fanta bikonje, igikoma, mbese icyo ari cyo cyose ushaka. Mwakoze rero kubana natwe, ntimwibagirwe ku liking ino video no kuyisangiza abashuti banyu. Hanyuma rero kanda hano urebe video y'ubushize, ubundi unakande kuri no foto yacu uhita ukora subscribe hatazajya video nimwe yacu igucika.